25. Morus Samolov Türkçanası'nda Havali İtmailik sahipleri Mayan Birlik Salvat, Rusya Federasyası Krasnodar Krayı. Modelci Malımcı Guguk Pro Samolov Türkçanası'nda Mayan sahipleri Birlik Salvat, Rusya Krasnodar Krayı. Yana 27. Bayraş Hasibekov Yolbaşı'nda Ölü Salvat Sivrici sahipleri Kıtay Respublikası. İkinci ayaklarına soy altında Vulkan geri tarafa. Adıvar 15 yılına geliyor. Büyükler Star geri tarafa. Kasım Kayı geri tarafa. Adıvar 8. hamleleri Devlet. Cenab-ı Hayvan'da olan yol boyunca çalışanlarında. İkinci ayaklarına soy Cırtı. Yaltı 11 milimetre 6 kuruş altında. Birinci ayakları ilk yıllarca İlk 16. yılda sanat yolculuğu canlandığı bütün, gelecek canlandığı bütün şiddetildi. Atatürk Memorial Merkezi'nde yolu boyunca başçılarımız, at oyunları boyunca başçılarımız, Canosu, Yolda Sandırma boyunca acısı başlamaya büyük önemler, yıktan önemler, büyük paraların gözünü götürer. Hamça Canısa. Kavlan masanda yakacak çalışması. Anadolu'yı geçince modeli Paris usulden sabahtın Gorbat'ı yıkırarak. 3. ayrıntılı gösteri Cırgır 3. bölümü. 3. ayrıntılı bölümü. Buna 3. ayrıntılı gösteriler olan çözüldü. Kalsandı, Borgo boyunca başlılan Sıkıra Kalsan'ın geçimlerin 27. Homer'deki Hıday Bey Respublikası'na girdi. Kasım'daki yoldaşın bayraş attı, 100 attı. Bekivar fasıl bekti. Mutlu'nun komposu Mustafta'dan 100 attı. Homer'e ikinci komutanada. Ağırlay Kolbuncu Balmaz'daki Kalvan. Ağırlay'ın 5. olarak Lord Canavası'nın konusu. 4. ayrıntılı gösteri Jordan'ın yönüldü. Kim 27. Homer'deki Jordan'ın getirmedi bırakşaklı yolu Hıday'ın Jordan'ına. 4. ayrıntılı yönüldü. 8. yönüldü. 4. ayrıntılı. Представляем следующих участников Джордж Салыш, 7 номер Павел, по 7 Демовец Кочурала, представлены... 5. Lord Getibata. 5. ayrıntılı gösteri Cırgır. yılda Göçmenler Oyunu'nun C3'sü, 2018 yıl 3. Göçmenler Oyunu'nun C3'sü olmaktan Aytolu Vulkan. Hazretler
3-cü orunda kapsılında Kolçaklar veren. Gayzılarla Kuzaroğlu, Saldıran Kapşegoğlu, Kutman'a baygeç kapsıldığı atakta adayet settikakı. 2-ci orundu eğilgen Kalan Momentan oluşu Asamega Kasım çarpasında Abılov Sıyrılka baygeç kapsıldığı atak çoğuna başarı. Yana 1-ci orun verilen Öztürk Batması'nın kurmayla 6 medal salındı. Üçüncü ölçümde oyunun yeni bilgisi. Denizli'de bir çocuklara istediğiniz sözleri düşük koyalım. Bul atты дайындап атканым 5 жыл болду. Өзүңөр билесиңер, биринчи көчмөндөрдө 3-чү орунду ээлегенбиз, экинчи көчмөндөрдө утканбыз дал бүгүнкү күндөгүдөй. Бүгүн буюрса кайталадык 3-чү көчмөндөр оюнун. Бул жеңиштин баарын кыргыз элине. Сезимдериңиз кандай? Эми уткандан кийин сезим азыр кубаныч жүрөккө батпай турат. Биринчи орунду аламды күттүңүз беле? Жок, эми буйруганы да Кудайдын буйруганда элдин баары эле утабыз деп келет да. Негизги атаандашы кайсы деп эсептедиңиз эле Саяпкерге? Негизи атаандаштар артында келбеди, негизги атаандаштар. Мына эми Вулкандын байгелери эң чоң мына көчмөндөрдүн, бүткүл дүйнөлүк көчмөндөрдүн 3-чү оюнун утуп атат да. Бүткүл дүйнөлүк. Намыс. Вулкан 2 жылдан бери мен ат жабам. Асамбек ата организоватты, Жекиш Батыркулов менин тренерим. Аттымдын аты Кабылан. Да көптөгөн жеңиштерге жеткенбиз. Ошол Атың менен мамилең кандай? жакшы, ат аябай жакшы көрөм. Атым аябай жош. Алып качат аябай. Ошол. Муну деген биз жаздан бери дайындап келатабыз. 3-4 байгеге чабылган дагы көп эле байгеге. Ошочо. Канча жол жеңишке ээ болдуңуз? Көп эле жол ээ болгонбуз бул ат менен. Чоң байгелерде 11 жаштамын. Канча жашта? Атым да 11 жашта. Бул мелдештерге 7 мамлекеттен келип катышкан спортчулар, бирок алдыңкы 3 орунду биздин аттар, биздин спортчулар жеңишке жетишти да. Биздин калыстар көбүнчө. Кече күнү бизге ошол Казакстандан, Англиядан коноктор келип, ошолдор дагы ошо биздин калыстардын калыстык жумушун карап, өздөрүнүн бир жакшы бааларын берип кетишти. Негизи ат оюндарына ошол 5 миллион тегерегинде 28 миллион негизи байге фонду. Анын ичинен ошо ат оюндарына, ат чабыштарга 5 миллион тегерегин каралган, анын сырткары көкбөргө каралган. Атыр могу жорго салыштын негизи байге фонду бул 850 миң түстү. 350 миң биринчи орунга, экинчи орунга 250 миң, үчүнчү орунга 150 миң, жана 4-чү орунга 100 миң болуп каралган. Ат чабышка дагы ушундай эле байге каралган фонду.